Ija umat kini ki isi bayalam deka parti VPP baca yorot hakni ke sorkar MDA. Ki persyang ban kenyot, ki persyang ban le yang ikat pala. Namar bakni ke sorkar MDA kabat ya kabah pisah jong ke district council hadu kat ar klur tam tengka. Haduk mentang. Tang si tengka kampat rung haka akaun jong ke district council ke jeni. Bat hadu mentah kini ke sorkar MDA kam syamla pelat ya kini ke bahak jong kini ke district council. Teto mentang ini sengap ya kini ke jing ya thu jong ki syaka perthe ya kini ke jing lek jong kini ke sorkar MDA ya ki. Ni syakiru kum ke sakhi ya ke order ke ba na kalian ke ministry jong ke panci dirai ka pelat ya kani ke pisah khat kendai trik ubnai baar jong mentau senem khat ar kelor tam na ke benda ke KHDC ya ka ba haduk mentang tang si tengka kampat rung haka akaun jong ke district council ke jeni kata ka dei kacing sisa ka bangala banong lar piwat ke RTI pinlap ya kani ka bangidon rengkat bagi ke order ke bangio na Delhi khat lai tarik chung banai balai kadin bangila priang ya kani ngila tho ya ke sithi sha ka DCA department ban pelat no ya kani ka fon nrei ki klem pelat haduk mentang kidau alor kidau dengan kuat pada tu IP di persyang ban kenyot di persyang ban le yang ikat pala ban on bahkan ni ke isi cung upra kade ke bomla ban pentrikam kat ba naka state government di persyang ban setlut ya kini paro kenang ban phat burom ya kani ke isi kepala yalam da ke PPP ngaku pada tu IP da ke pasai kenang ba PP di ba nong sok snong cuka makonro konsumsi bat pigi pai nong sok snong cuka snong thang sning pinshai na kapenta kane bat pinla ban siltu ba pinnom sha elam bakla ngila persyang menele katbala bat kane ke pisah khat arkulur tam menta kala don hakti cuka DCA department kasa aga finance department cuka sorkar state ke jomi kapasa alam stang bakan pelat seni ni yai up ya kata namar haduk menen nadang ya kren siapa DCA yang min up andalawan pai u commissioner na ke cinglet cabari hadu live putrik mentau belai tingir sepet hau belai banwan ke ai bancia lada kane ka kam cia na kemoi pat ngim ban se banesim ye kiwai pat kesenjam na ka benta ke cing mentoi jong piu pat ba baro tenamar kata hak bede pakane ke jingat lenti sakane kan pi election yo don nang le sakmat ki banwan banong pet na kalian congka parti pra ayu kalale kamla balai ngila ailat na kabentapan sensya po district council nai kamla balai hae ngin la bande habaya ka fon pim ai na kabenta jongi dei na pi wapat ya kabor bala na pi ai ngi kabor kumolong por menswa bandon has ketriap pada ke juga por district council katangan nut kon kranti ki kam kin tuat sene hagur kom kapapinyo i dalagi jongi kmat henry ko pada bayet ya isya ya kini kabenta paro nginam song klikti nginam song thaj nginan yale na kabenta kani ban penpoi kini kabenta paro kabarai ke jong paga kandai ke jong paga baro ban ngin sa peni kata haba syai basyet andalangi layo lu ya kait lain joka 16 finance kenang bani syai